Agekira ohoro yo mukonde OCPD wa Mwea irathiro Kizito Mutoro agwete matatu yo iria iraumaga Meru igithi Nairobi iraguthanie na rori riria ndereba wa matatu yo arageragia kuhitsuka ngari ingi. Thini wa barabara ni tukoretwo tukirira o muthenya ikoro igikirwo bumps ni undu ngari speed iria irathie nayo irakorwo ikiuraga andu a Mwea o muthenya. Oho, Kizito augete ati aria marakuire ni hamwe na athuri aria marakuirire o hau na mutumia umwe uria urakuirire thibitari-ini ya Karira. Ihinda riri ni twagea na accident na ni oraga andu eri haha itura-ini ria Murubara na ningi ni kuma na accident ingi Samson na ni kwagea na accident ingi nario itura ria Nyangati na iyo no meyo ya andu irora Kenyans. Angi mugwanja mari thibitari-ini oyo kuria maramukira urigitani. Aikaria Murubara na ngurubani ni moritio ruhonge rwa barabara rwake magukuma barabara niguo mitino igiriririo. Vandu abatungi kiriro tako gatungi kiro mbambu iyo no tukoro tu sawa. Ni thirikari ya yukire nayo ikinya ria gwikira bumps mahinda maria igukora kigitira mioyo. Handu-ini ha Inoro TV jetagwo Wangari wa Njoroge.